Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan ang nagtuloy da Edwin kin LB iti panagadalda, gaputa masikugan ni Melby, kat nagkalaysada nga rod. Nagpas nga ni Melby, kat singin timpas ngay na. Iti may sangal daw anapan iti bangkag ni Edwin. Inapada ito'y ni Melby, idi simmangpat iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauwan. Kinabaknang, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Napanamit aya, Edwin. Ije bangkag Hay, bangkagla ka na yun nun. Una, tanapan ko kinita dagiti mulak. Tapno adda maapit tayo, ket adda pangalaan tayo iti kwarta tayo. Iso maawatam ko ma. Oh, kumusta kayo met kadagiti anak ta? Makapaumati kasta. Ha? Apay ka diyan napudot ti ulom. Talaga napudot ti ulok, Edwin. Gaputad dinak pay met matulungan nga agaw awir. Da kamilatan kininanang ti mga awir kadagiti anak ta. Makumikumak nga ro di bangkag. Kat dagiti latan mo lam ti ay aywanam. Kastoy kadilaang ti batang ko. Agaw awir aginggat ingana. Pasensya kan Melvi. Ala, sana bale. Ibalansik ti oras ko. Awirak dagiti anak ta. Ken nagtrabaho akmat lang di bangkag. Rumbang lang. Kanayo nak amabannog nga agaw awir. Iso anasken at tumulong ka. Hay, agsarden kayo man mat ngagsangsangit. Makapabuy si ti kastoy. Napanan ngamin ayat ti amayo. Melby. Ay, kanya ka di mapaspasamak. Agong unget ka man. Kasano, di damat maan-anawa nga agsangit. Intimplaak lang nga ruden ida iti gatas da. Ay na, talaga akas na ti ubing. Talaga nga da oras nga agsangsangit dalapta. Nang runa no adda sa gubanit da. Maung-uma akon iti kastoy panagbiag nanang. Ayan nga min dayjay nga Edwin aya. Ay katnapan manan iji bangkagyo ah. Bangkag la ka na yun. Awan lakot bangkag. Kasla di na pampanunutan nagiging putot na. Sapay singin da pay mat nga rod. Nanakit din. Pagsardangampay dagiti ubing iti panagsangit da. Ala, yag mo, tasyak ti mangubba iti maisa. Nagsardang matlaangan dagiti ubing agsangsangit. Ay na Melvi, aganos ka ata singin kat nga rod dagiti anak mo. Kan agtrab-trabaho di asawam para kada kayo. Dayta-itan ti bagbagak idikan ka Melvi. Asaan analaka ti makiasawa adagos. Iso nga ita, anusam, taan niya nga rod kat kinayat mo mat. Isingiryo mananday ta kanyak nanang. Kastala ka na yun ti sa uyo mat kanyak. Makauma! Mababain akon kan kaabalayan. Talaga adya kon maisuro ti anak ko. Di na maanusan ti agawir iti anak da. Ay, day tamat nga ro ti riri na Edwin na balayan. Iswa kinunak at tulungan namat ngamin ti asawa na nga agaw-awir ah. Amangan mat ngamin numasadot nga agawir kadagiti anak na. Ay saan mat mabalin ti kasjay. Ay naabalayan, awan ti makunak ka ni Edwin. Nagagat ka na anos. Ngam ni Melvi ti ayan ti parikot. Di na maanusan ti mang taripato kadagiti anak da. Ano usam lata kumaidan ang pakikitkita abalayan. Eh, saan mat ngamin akayat ni Edwin ti mapan iti lugar may. Tag tinulong kami kuma nga agbangkag. Oh, itaman pa'y apim masyar ka din na. Pasensya kan Melvi, makumikumak ngamin iti trabaho. Ay na, naimbag pa'y kan. Adan trabaho. Sigurado adakkel ti sweldo. Saan mo ta? Apag isulaang mo? Hay, pimintas ka pa'y. Idinto ta siya. Talaga alos siyang akon. Takasano mo ngamin. Day tala mga asikaso kadagiti anak ko tar aramido. Talaga akas ta Nasayat kit di tadadakkelan dagiti anak mo. Grade 1 da na niya. Idinto siya. Ay, manunti tawen ko nga maawan pa'y anak ko. Ngam nasaysaya at ti panagbiag mo ngam iti siya. Ta siya, ay na, nayanakak amarigrigat. Iso amatayak siguro amarigrigat latta. Anya?
Nanaining, mabalin ka di ada kayo pa'y lang ti makaamo kadagiti anak ko. Ne, apay, papanam ka de. At dala pa panak nana. Alaag tumutla ida. Awan nga min da Edwin kan nanang ko. Ay, kat, sige day talagayam. Awan ti parikot. Gaputa jak marigatan nga agawir kadagita anak mo. Ngamin, nasisingpot da. Saan da nga likutag? Agyaman nana. Alaag tumutla ida apaman ang makasangpetak. Ay, huwon, balasan ko. Di ka madanagan. No adda saan anasaya at nga aramiden da. Ungtan nyo ida, tapno saan da amarwam. Ay, huwon, balasan ko. Siyak ti makam mo kadakwada. Di mo ida pakadanagan. Kabsat magda. Intulod ko, dagiti apukom. Di mo't sukunan ida ti inada. Anya, imbati na ken ka dagiti anak na kabsat. Wan, indagas na ida, iji balay. Kat nagpakada nga da kano labiit papanan na. Ay nga maluban. Di mo la sumangputon. Ne, kung akno si Murot da ijay bangkag ng saan mo't gayam. Ay saan? Sa dino nga yan tinapanan na. Ama ka no si Murot mo't kadagiti gagayim na. Ay naistorbo ka lakat nga rudan kabsat. Saan na balin? Maragsa ka na kit di anangawir ka dagiti ubeng. Maayatanak kadakwada. Nanan, da kayo pailangan ko mati makamo ka nagiti ubing ha. Wen barok, nunap na panan ngaminan aday di amilbe. Sapay ko mata malagip ng tiagawid. Nagpatnag ng inuray ko. Ngamjak mat na pasangpat. Hagsaga na day di kanyak apaman a sumangpot. Amuna nga adda anak na nga agis eskwela. Sa ita, pimadaw kit din. Nagturugan nan ngay, idirabi eh. Jak hetek panunot iti sabali nanang. Urayan tayon asumangpet. Naimbagtan na lagip mo pa'y tinagawid, Melvi. Alangan mo't balay mi daytoy Edwin. Iso nga rod nga adda karbengak nga agawid. Apay akas ta ti bagbagam, ha? Apay, nalipatam ka din nga daanak mo nga ururay kan ka. Saan? Jak tupulos malipatan dayta. Katnap na panam nga rod. Pinanawam dagiti anak ta kininana ining. Sakit nagpatnag adi ka nagawid. Tasi kapay ti addaganas na nga agungat. Taasino mati sana makaungat iti naramid mo, ha? Aglablabos kan. Napanak nagbirok iti trabaho. Anya? Wan, gaputa mauma akon iti rigat ti biyag iti sidong mo. Anya nga ita, nakaungot kan di asawam. Kat, awan ket di ti manaknakam na ananang. Sika ti awan manaknakam na Melby. Imbatim kit din dagiti anak mo kaninanam nga ineng. Kat, anya kumangay ti problema nanang. Sana bali nasingput mo't ni nanay ining. Sa dino nga min aya tinapnapanam. Di ka pa'y nagawid idirabi eh. Napanak nagbirok iti panggedak nanang. Gaputa maumuma akon iti kinarigat ti biyag tayo. Anya, di ka kadipay mapnag iti ititad kan ka ti asawam. Talaga asaan? Gaputa agkurang. Ay na, di ka agkasta-kasta, Melvi. Gaputa no inlepas mo kumati panagadal mo. Nalabit anasaya at mo't kumati biyag mo ita. Ngam saan? Takinay kayat mo mo't tinasapa na ki asawa. Iso di mo pagpabasulan ita di asawam. Gapo, tanagkamali kayo adwa. Pangasim, Helvi. Di mo patuloyan ti pumanaw. Pakawanin nak, noan yaman dagiti pagkurkurangak. Ngam ibagam ko noan niya dayta. Tapno sulnitak. Nakaikad din akon Edwin. Mapanak manggad igay syudad. Sayang mo't day jay. Anya? Sana bali taagawid ak mo't kada day off ko. Pangasim, di ka pumanaw. Di ka man agkasta-kasta si ka Edwin. Agyaman ka kit di gaputa tulungan ka. Ngamjak kayat nga umadayo ka. Sigurado asapulan na kadagiti anak ta. Kat, adda kayo mo't kininanang amang kita kadakwada. Dumalata si ka mismo nga inada ti mga iwan. Ay basta, maumuma akon iti kinarigat ti panagbiag tayo.
Iso apang nga asim, tadi na kun lapdan. Agyam anak, gaputa kayat nakakatayban. Waiter? Agam, kaslay tala makita ka dito eh. Uwan, sir. Gaputa karugrugik lang idi na minsan arabi. Isumot lagayan. Uwan, sir. Arnold tinagan ko. Ket tiyawag mo kanya, Melvi. Sige, Arnold. Naday pati kaya mayawag ko kanina. Oh, di may meta denggan. Ngam iti sir. Melvi, nagpintas ka. Naidumdum ati kinapintas mo. Kadag iti babae ang nakitat dito eh. Ha? Pasensya ka na. Hanggang prangka nga agsasaw. Kahit noawan paregot kan ka. Kaya't kukumati makisinigat kan ka. Kaslaman no alawas ang adyak nakitkita ni Melvi, kabsat Magda. Ay, talaga nga awan manaknakam dayjay nga anak ko, kabsat. Apay ka di, kabsat. Kasano? Napan ijay syudad. Mapan ka no manggad ijay. Anya, talaga nga awan dengdenggan dayjay babae. Laplap dak idi, ngam impilit na lata matipim manaw. Anya nga iti trabaho na kanu ijay. Day tadijak amo, kabsat. Naimbag ano talaga nga ada trabaho na. Kasano nga'y numadama pa ilaang nga agbirbirok. Ay, talaga akong sumisyon ti ipapay na kanyak. Ayan yan ni Melvi. Naanus mo't ti asawa na. Ngam apay ang nagsapol pa ilaang iti panggadan na. Agyaman na, ta sinarong karandak, anak ko. Wan tatang. Gaputamok akailiw yung matandag iti apo ko yo. Ilaunay Takasanaw, ita kayo lang mat ngay may. Pasensya kayo na tatang. Sana bale. Dito'y kami amaturog ita arabi eh. Ay katwan tapno makapaniniliw kami mat kadag iti apukaw. Ang apay ngay, sana si Muro ti asawam? Tatang. Ne, apay ka day. Anda ka di parikot yaw. Anda ka di saan yung nagkinaawatan? Awan tatang. Ngam saan mo na nagaw-awid? Manualawasan. Ne, apay ka day anak ko. Anya tinapasamak, di ka maawatan. Nagbirok iti panggadan na. Adi na inyo man kanyak. Napanan iti syudad. Manualawasan at sana nagaw-awid. Melvi, day off mo inton bingat saan ka di? Uwan, Arnold. Apay ka di. Mabalin ka di arong Marta atwa. Mapantag pa siyar. Yung Arnold. Kunak nga agawid ak ijay ilimi inton bigat. Kat inton sumaruno day off mo na. Anya nga na. Wen ko nam kitin. Italang mat nga agawisak. Iso adin ako mapaayan. Sukunin nak nga rod ijay dagos ko inton bigat. O sige, urayan nakto inton bigat. Talaga ka di asaan na nagaw-awid di anak mo, kabsat. Ay, saan kabsat? Dadaol sad ti ulo na. Anya? Saan nga pampanunot? Manggad ko na. Ngam saan mo't amang yawid iti para iti masapsapol na iti anak da. Isumat nga ro ti pagsidawa, kabsat. Ikat, anya nga iti ko na ni Edwin. Amok nga damot im-impanan na asakit tinakam. Ngam di nala maibaga kanyak. Siya karod ti mababain iti inaramid ti anak ko. Ay, natural. Ngam sapay ko tamaka amiris ni Melvi. Ni, ada ka matgayam dito syudad, Melvi? Ha? Di na. Wan, Melvi. Kat, anya nga iti madamag. Itaman pa nga ada ka dito eh. Kat no nabayagak dito yan, di na. Anya? Kat, anya nga iti aramidam dito eh. Siyempre, mangmanggada. Anya? Mangmanggit ko na? Kat, dagiti anak mo ngay. Asino ti kadwada? At damat da Edwin kan nanang ko. Anya?
Ngam nasaysayat ko man no si kaa mismo nga inada ti mang taripato kadakwada. Nang runa ta dumakdakkel dan. Ay, basta. Kayat ko ti manggad. Gaputa maumuma akon iti kinarigat ti biyang. Agpakada kami pa'y tatang. Agsubli kami pa'y ijabalay mi. Mapan ko ituloy ti pinanawak nga aramida kay Jay. Katun anak kaw. Barang simang patmatan ti asawam. Uwin nga rod. Sapay la kumaa tatang. Basta intun sumangpat ti asawam. Kasaritam iti nalapat. Ngam di mo pagsasawan iti agkakasakit asaaw. Uwan tatang. Sapay ko mata nagawi din. Tani, masyanak kadag iti anak ko. Sang kabirok dati inada. Ay na, agyaman na, tasimangpat kayo matlaangan, Edwin. Uwan nanang. Birbiro ka ng dagiti anak mi ti inada. Ha? Saan ka di pa simangpat ni Melvi? Ay, Jack man amo iti day di babae, Barok. Jack amo no, adapay na batbati a panunot na. Wad no awanan. Nanang. Ni, ada nagtuktok. Ang mga ano ni Melvi daytan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas na napauluhan. Kinabaknang, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat parit radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.